Amashyi cyane twakire Joshua. DJ wakuyemo akazi gakeya. First of all, congratulations to Marina kuba yarakoze biriya bintu mu by'ukuri kuba barayimucometse impeta ibintu by'agaciro pe. Gusa Marina umwitegaho byinshi, ibintu bijyanye na famille yazababwira byinshi pe. Ibaze ko n'uriya munsi bamuterera ivi yaraye abitubwiye ibyabaye iryo joro. Ese Marina byagenze bite kugira ngo uriya mugabo nyine kwaje uwo munsi nyagutere? Nabikoze paka tondo none imbaraga nazo umubiri wose paka tondo nta mbaraga yabona n'ubundi. Nese Marina Joshua ko nanjye nshaka byibuza nzazumpase kwaje nuza nzaguha araguheza we nagajya yimana. Nukuri nese Marina uriya mugabo byibuza wawe iva muziki mu by'ukuri yabikoze ate abikora ate ubona mu buriri byibuza shona aratera nkikiriza arate te agatera te wese warangiza ukikiriza utese ule Severant yari imeze itera ariko ndimo ndavuga iyo usanga ku munsi wa Severant mu by'ukuri iyo usanga Imana yaravuze kuko ibitaramo byarahombye pe muyoboke urabizi twarabiteguye abantu ntago bari barimo pe. Iyo usanga uwo munsi Imana yaravuze ngo uko position usanga nukuvuga ngo iyo usanga habaye imere uko uwo munsi Imana ikavuga ngo position usangamo bari uzamukana nayo mu ijuru abamarayika ubereka ibintu wari urimo mu isi. Gihe yari kunsanga rwose mimbaza haleluya twa mu gihe bamuyoboke bazamuka gutya mu ijuru buryohe. Byabitangaje Nzovu mu gihe Semungu nawe yayizamuka marya tu. Imana yaje gusa talking about Nzovu ni umuntu w'agaciro pe njya mwuba. Nzovu sinzi niba ari umukene simbizi hari niba bitangaje man iyo uri umwana w'umukire sometimes usanga umwana w'umukire yitiranwa na se n'ibyo azaba usanga avuga ibyo se akora. Niyo bakabajije what's your name? Kabarebe Junior. How old are you? I'm 10 years old. Which class are you in? I'm in P6. What will you be in the future? I'll be a soldier. Why? Because my dad is a soldier, you know, there's a support I made. What's your name? I'm Muyoboche Frederick. What will you be in the future? I will be manager of different companies, the manager of different, celebrities. Reason why? Because my dad is a manager of different artists. And who is your dad? Muyoboche Alex kumva nyine ibintu bifite nyine ikintu. Reka baje kuri Nzovu. Bakwitande Nzovu Damascene. Urumva ushaka kuzaba iki nikura mubomozi kubera iki parabomora inzu zose amazu reka abantu bose sakubwiye baje ku wundi bawe bakwitande Semuhungu Jean d'Amour. Urumva ushaka kuzaba iki nikura what will you be in the future? What will you be in the future? Let me just show you in action. Okay, show us. Itayuna. Muponyonyo. Okay, we have seen. Thank you. Murakoze. It's terrible. Gusa ndishimye kuba ndi hano Genesis nanone. Ni ibintu byinshi byagiye bivugwa muri showbiz. Niba mwari munyishimiye nyaboneka nanone mumereza amashyi. Meruka hano muri Genesis ataraza VIP mumeze muta amakuru yanyu. VIP namwe mumeze neza. Regiro namwe turabasuhuza. Agomba bona neza. Gukintu cyo gitangaje muri VIP. Muri ibiganiro biba birahanga biba bitandukanye n'ibiri muri Regiro. Ubu ngubu hano hari abantu baba bari kuganira ngo ibiki n'ibiki ngo urabizi ejo amakontineri agomba kumanuka ibiki n'ibiki. Hari ama iPhone ngiye kuzana. Tomorrow we have a meeting in the convention center. Urumva ibiganiro biri VIP. Mu gihe ari amanegeka nabo baba bafite ibitekerezo byabo ni haburamo umuntu uri kuvuga sha umusa
dore ko twigenje hano nanda turi bubone muri Genesis uyu munsi. None se mbeshye bibaho. What's up bro? Ngobu ndamutse mvuze ngo muzamura amafone tugiye kwakira umunyarwenya ukurikiraho. Hano mu manegeka baba bavuga shaho mukayitasi tugira ngo tuzamura amafone aza muri aho ugeze. Gusa ndishimye nanone ni story nyinshi zagiye zivugwa muri showbiz. Mwagiye munenga Bruce Melody ngo nagaze icyongereza ibiki n'ibiki ngo umushikirano ngo byagenze gutya na gutya. Turabyumva. Ako Bruce Melody burya azi icyongereza mu mushaniro navuze na neza pe. Ahantu Bruce Melody yarashimbogo. Yayirasiye muri Kenya yahuye n'umunyamakuru amukubita icyongereza Bruce Melody ari kwamaza ino ndirimbo ngo ni pompo. Ibintu byamubayeho. Baramwakiye musije. All the way from Rwanda we do have Bruce Melody 93 point Bruce Melody, first of all, kudos. Ngongwiki. Kudos, like congratulations for an amazing song that you made with them. Oh, thank you so much. I love Kenya. This is my second home. I know muri Tanzania arabivuze ngo this is my second home. Umve kuboroka. Arayirasa. So Bruce Melody, for sure we are so happy for you. But before we quick into questions, Bruce Melody, what I want to ask you, what was your best song that actually Bruce Melody that you sing right now? Gwangwichi, what was your first song that actually Bruce Melody that we are singing these days? Kwihagarika, ngwino hano. Banari kubyumva neza. Barakubahije indirimbo waririmbye nyine bwa mbere kakugira Bruce Melody uwari we kano kanya ni iyi. The song. The song is called Ikinya. Ikinya sasa kugisobanura reka bamubaze. Bruce Melody Ikinya, a little sample of it. Ndi mukinya, ndimo kumva isereri, ndi mukinya, navanze byari narike. Oh, that song I know it. Bruce Melody. Yeah man. So how did you come up with Ikinya? What is Ikinya in other words? Ikinya, you know, like ubwo yashaka gusobanura ngo iyo baguteka inyuma itukomera cyane then he had. We need to know Bruce Melody Ikinya, how do you you know, yashaka kuvuga injection ahita avuga suffocation. Do you know suffocation? Yeah, I know suffocation. That's lack of oxygen. Were you suffering from pneumonia or microscopic silicone volcanoconiosis? Coach Gaeli, ongera uze hano niwe wize muri America. Coach Gaeli biramunanira nawe. Bamubaza so, okay Bruce Melody, let's go quick to the last question. When you see this song with Diamond, how super califragilistic explodation you sing this song? Coach Gaeli niwe wize muri America ongera usobanura. Coach Gaeli byaranze. Aho gahita hamagara ndeke nibegeranye Ken ngwino basobanure. Wapi nanjye ntago ndiyo. Inde se duhamagara. Mubi wagira icyo basobanura. Mubi yaje azi ko bagiye kumubaza ibyo security. Bruce Melody protection were good and high speed came in Rwanda. Abona icyo so gusa mubi yaragowe bro. Yaragowe pe kuko bamukoresha ahantu hadakenewe. Uziko nubwo Bruce Melody yaba ari kwihagarika. Mubi agomba kuba ari ya bouncer. Wallahi abari kuri telefoni hagira bouncer riza hano nyamuneka niba ari hari. Ibounce ryari ryose bro ngwino hano bro. Ngwino mfashe pe. Ibounce ryaba ryari Bruce Melody bari kuri telefoni. Wowe uraza nk'ibounce. Fasha hano mikoro. Uraza na phone kwanza guma aho ngaho. Bari kuri telefoni. Ari kwihagarika. Yo muyoboke. Iyo ndirimbo nababwiye ndayisohora nyuma y'igitaramo cya Nuza. Uraza na phone nyine nkundi muntu uri kumamagara. Iyo ndirimbo turayisohora nyuma y'igitaramo cyande cy'umuntu bita rwose The Beni nibwo igomba gusohoka pe. Reka mbikubwiza ukuri. Yes bouncer. Gayeri aragushaka. Gayeri mumereze. Nawe mfasha hano. Yes muyoboke. I mean Coach Gayeri. Yo. Umva bimeze biteze. Urazunguza mane yari umuntu abagomba kwikaragamo gake. Yego. Wangwiki? Umva mubi nasoje. Baramukoresha. Gusa ibyo nashaka kubabwira imbogo nyine zararashwe byarabaye gusa ndashimira abantu mu by'ukuri baduhagarariye mu mushikirano ndashimira Scovia ndashimira Merci
ndashimira n'umuntu bita Bruce Melody mubahereza amashyipe ariko nanone nimushimira umuntu bita Buri Nguni na Buri Kantu nk'abari abantu ndibaza bagiye gukora icyari mu mushikirano nk'ubu iyo baramuka batanze nk'igitekerezo hanyuma bakababwira kwa kundi nyine bavuga ngo banyakuba abayobozi turi abanyarwenya ari ikintu mbere yuko mugira ibyo muvuga nari bimutugezeho ibyo mufite nk'abanyarwenya nyine baze batwereke baduperforming imagine imbere y'abayobozi bari hari imbere y'abayobozi shobora kugira ngo nabacuraguze hahiye noneho Jihadi w'abashu video ya Yamana kubita umunsi wagengi mukozeho che guterura ingegera batazi nabo bazigira online niyo diru. Muraho neza. Ubu ngubu Samsung 250 iramenyesha ko online ariyo deal. Ushobora gukenera product yose muri Samsung 250, ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo TikTok na Instagram twitwa Samsung 250 Rwanda. None ikiza cyuko ushobora gupurchasingira product online uko ushobora kuyibona ku giciro kiri hasi cyane kurusha icyo kuri shop, ikindi kandi ushobora kubona free delivery. Online niyo deal.